Egumbini leshumi nanye uzoqhamuka nje ukuthi leli iphimbo lomuntu osekhale wazwaba nesibibithwane uyehlwenyuka kwenze njani kubafo ngibuza kwabe behleli naye athi NoGada zintathu inyanga la asimazi uboshelweni lo muntu uhlukumezekile emoyeni wenza into eyodwa zonke insuku ngathi uphazamisekile nasemqondweni wathi aniyazi lento enikhuluma ngayo aniyazi ngikuzame konke I guess it was never good enough ngimnike lonke inani lethandeni ngalicabanga ngaba ngiqalanga ngaqala ukube ngangazi ukuthi inkanuko yosuku iyakwazi ukuphazamisa uthando lweminyaka inhliziyo isazophuka ngoba amathuba emsebenzi awekho kanti uthando seliyabiza wakwamthanda umuntu ngalendlela ukuthi mawunayo uyapheleliswa isalithini incazelo yempilo uma umuntu ayizathu sakho sokuphila esekushiya izwi lakhe belingenza ngikhohlwe inkinga zomhlaba ukumamatheka kwakhe kungenze ngakuthanda ukuphila emva kwamahlandlana ngizama ukuyibulala bese kuphela iminyaka sithandana kepha benginokushawa uvalo nje ngokuqondana kwamehlo kukodwa meke wangithinta bengiba nohlevane engakholwa senike namthanda umuntu kodwa namanje ngifikelwa yinyembezi mangicabanga izinto ngempilo yami engiyishintshile NoGada uthando lingilimazile kumanje ngicela intukuthelo kepha ngazi ukuthi ngidinelwe bani kwesinye isikhathi nginokufikela umuzi athi inhliziyo inecala ngokuthanda ongayithandi kokunye ngicasukele mina ngokulalwa inhliziyo kuyimina umnikazi kodwa futhi kubuye kumina ukuthi kube lo muntu angimbonanga ngabe uthanda ngilwazi basize NoGada siza labafana abasakhula batshela ukuthi othandweni ukhipha ongangamandla akho noma kuncane kangakanani mekuthanda ngokweqiniso uzojabula batshela ukuthi masebenzela abantu baba izinto akusho ukuthi usiyamu-owna umzali masutshela nalabo besifazane ukuthi abayeke ukuqomela indlala uthanda likaze laba imali ngoba nakho lokho kukodwa kwenza kunyuka isibalo sababulali utshele nalabo abasanda ngena othandweni ukuthi malisaqala kumnandi ngokuhamba kwesikhathi ayenzeka amaphutha kodwa lokho akuchazi ukuthi akasakuthandi uchazela abesifazane ukuthi okubaluleke kakhulu inhlonipho nokuyiphatha ubuhle nefiga sekuyibonus makufika isikhathi sokuthi kuphuma ucansi esitayeleni amadoda bayowawina ngani bakhumbule ukuthi nezethi inhliziyo ziyafana nezabo siyabuza ubuhlungu nathi okunye-ke azikho imbambozeni ezikulabantu into engekho leyo umuntu wesifazane othandana naye akuyena owakini ngakujikela ngomzuzu emva kothando leminyaka ojava oblack coffee nojubujubu bayisibonelo okuhlasimulisa igazi ukuthi niyajaha ukubakhipha emaphepheni kepha kekho obuyela kubona mase kutholakele ukuthi bamsulwa ngoba nalo hulumeni wenu baningi esigotshweni aba banacala baqanjelwa amanga baningi futhi abaqotho kodwa ngenisakubona lokho ngoba ngijaha ukubabiza ngezinja bonke ngezenzo nje zengcosana phefumulani ngokucophelela nakho ukuphefumula kuyithu manithi sithunywa sinacala pho nikusolani ukufa sathi siyohlukaniswa ukufa mina naye mhlasifunga kwangithusa ukungishiya kwakhe esisadla nhlamvana ingakho ngahamba phekwe ifungo zethu sahlukaniswa ukufa ingapheka amandla ami ke le ngadlulela egumbini elilandelayo uma ngifika khona bayamkhipha kafuna ukuphuma bayamphusha uyabuya bayamkhipha kafuna ukuphuma bayamphusha uyabuya NoGada lo muntu isigwebo sakhe kade saphela akafuna ukubuyela ekhaya kutholakala ukuthi akanacala kumele ngabe kade ahamba ngingakakuzwa ke nje okuningi lokhu kuba ubufakazi bokuthi amathuba esiwafunayo awela kubantu abangawadingi ngiyekeni ebengikufuna mina ukuthi angithande njengengane yakhe nama ngikhathalele njengazo zonke ezinye izingane zakhe kanti yini mina ngedwa engiphathiswa kwengane yakamakhelwane